Ading mabaling nga istorya no kasano nga napasamak at talaga ditoy panakadasgrasya iti may sa menor de edad ditoy bypass road apas iti barangay Root Dingras. Sir. Malam iti alas 5 idi amin sir. Ada kami dito ibaksil. May kam nagtambay ti balay ti kasinsin na mo lang. Siriniing ko so na sir. Nakawas na ibagbaga na kami kana di kasme na sir nga mamimiss kon diano ngon. So nga may ko binisita mo so na sir. Ta tinaudi nga pinagkadwa mi di July 16 ta birthday ko sir. Mi dadya balay. So nagkasinsin mi dadya balay sir. Tapos di 20 bagbaga na kanay kakasme na mamimiss kon diano ngon ana kan sir. Okay. So nga may kam ti alas 5 ti sir ti malam. Kadto di kasinsin ko mo lang ubing sir. May kam dito riniing ko so na hindi ngopeng ko tawa na nakariing. Ngayon turog na pala di sir, di may di barkada mi nga may san sir. Kuna na di may sa barkada mi. Intay bay pa sa tambay ko ana. Timba diro mo dagos ni diyon. I kaya nang sama may sumor kanya mi idi. Hindi kasi sina pigpigilan na idi nga kampay lang da papananta ko na. Okay. Papay kuma ko na mo sir. So nga idi mapakajay kami sir. Umaya man ko sir naka bado na. Isusok na di bado na umaya man ko na sir. Samot sir ko slawong sa balim kanya sir talaga dikit kami mas lakam lagkapsat sir. Okay. So intuhod ko sir. Makadaro kami mo. Sir. Okay. Naglubong kami sir. Di dakam tabay pasin sir. To kampay lang sir. To kampay lang. Do masadog kanya mi sir nga barbarka dami nga taga sentro mo lang. Okay. So nga imay day masadog kanya mi tad bas ana pakam lang kami nga tambay diay. Nga na imadu kami sir. Di may jogsip ngut ay di tatambay kami jay bagbaga na pelang makan inuman suna makan inuman nak kung na sir. Tapos di timbalaw di may sa barkada mi sir may jogsip ngutan naman kita ni Jello kung na sir taong pagluhanan di may sa. Okay. Naman kita so, panasundwen. Buma pa na kumakitan sir. Okay. Tapos ngam nakaanat ti motor di sir. Kada kadwa na mo lang napakajay. Nagsina di napabangir iso na sir nga kalsada. Nagdiretso pila so na sir. Ngita na kampe lang sir, biri-biritan na kampe lang. Hindi nagdiretso so na sir, nagsina. Nasaba mo gayam ni DJ. Pinukkawan ka no, di may sa kadwami sir. Pinukkawan na. Di di mo sa dagkanyami, di may sa kadwami papanan na DJ. Nakam mo. Tayo mo da sir papang gumatang tayo babaga na ka no makin inuman. Okay. Di papaglikod mi sir, tutungtong kampe lang sir, nagkakatawa kami. Agiin na pir kampe lang sir na adanang nagmitili kumbikit, nagariliblibag. Okay. So yun na kita mi kitak-tikat dok idi sir kat video mo ulat may sa tirimwar. Aw mo ni Dionon. Iso gitaray ko din sir ore pok sa chinelas ko ni sir kat alat daw. Tartaray idi sir tamang kitan ko na idi na kita mi tamo mi sa bali sir. Okay. Magitak ko ni Dion. Pero mi nga kustiso na din sir. Tamang ko dagos inara idi pero mi nga ibitak din sir. Idi inalan da DJ motor mo ading kasal pinagparudbuhat na. Hamot pa lang napataray idi sir. Idi inala na, na pataray. Di apakas di siguro suwan sir pinataray na kasi adayo na kadisgrasyaan na sir. Di ay pagtamtambayan mi. Di nakiktuk kam na ta amin din sir ka makita kisuna ni Dion. Ading lawlawagam man nga awan iti napasamak nga drag race ta daytoy ti agwarwaras nga no apay nga napasamak di pan naka disgrasya daytoy barkada yung nga minor ket ada iti napasamak a drag race. Anat kinagpaiswanan na. Awan napasamak a drag race sir. So ti bubak sir ta mang babas kanya nag-comment sir nga so masakit na ko sir so nagmay dek mo idi daw masakit na dagsumari na kasi kadjay so madigrigata lar to hospital lang kadjay pelat i-comment na kanya na napangkailang nagtambay at the same time ken tamo may disarget na ana lang na slide lang itami na dumpar na di nakabunton nga mais nga madim makita no ana DJ sir. So kayat nasa one ti may isang rason no apay nga kasi nakapayan na is ada dagiti nakabunton nga mais EJ bypass. Sir. Talaga ta naabutan pa DJ ana sir ti tulda. Naabutan talaga sir. Na talaga. Tas di mi nakita talaga din sir ta dayo nga minso na nakaanan na idi sir. Asa dagjeg pa mi di na ti nakaanan na idin sir. Yasa dagi pagwaran di bangir nga kalsada. Idi ada kay DJ bypass. Ana ba itikas lang jelangana? Agdarda. Aguni pa idi sir. Aguni pa lang permi arasas so na idi sir. Ta rum bardara ti endel payag na kadagong na idin sir. Pati enting iwanan sir. So nagdanag idi napan digay barkada in kay mga FT ana ko na. Nanipod bypass aging gana ti RHU haan yung nakasarita idin. Sir. Magkuti-kuti pela so na idi sir. Then after nga i-transfer paing paso yung may pela ti sir ti suyo ti
Mm-mm. Di hospital di suwi sir. Mm-mm. Nagkadok latay ingana di batak sir. Mm-mm. Sakti na pan nang nagkadok kanya sir. Okay. Hamat nga nagparpartaan kada kayo, awan tikas lang panagparparik na kanyayo before nga napasamak di jay. Magpaikid di sir nga mong sak sir sulat kanain ko pampanunot. Jak manual daw nga naturugan sir. Di larabi na ginom na sir tapno lang may turog ko sir. Dali sa mga pampanunot ko ibit ata di balay. Pagi di nang nangan pa sir, jak pa talaga nang nangan kanya. So anat Kung makunta dati madamag ko tayo sir, adakang police station. Na naman may kinita di motor sir. Pinala may di cellphone na sir. Nadamag min sir ka pero may ibit rin muark pa ito yung na remark di police station that time sir ibit ako. So anat may padanon mo karagi tay agkom comments iti ka rin nga pasamak detoy ibilang mo nga kabsat mo. Ang kumanga ka jay mo sir nga pinagsasauda kanya na marigrigatan adapel abatak idi sir namin nga makikita ti comment dan di na naswam pinang anana daga dito. Bingang ka asimot sir di da amot na amo na pasamak nga online.